Saha СССР, РСФСР, СССР süsülək treneri Dmitri Petrovich Korkin'e onu ulu trener итилләшчеләргә раналлах выставка чәрчесеннән Korkin соратнигы Константин Сергеевич Постниковка, onu олимпийский чемпион Роман Михайлович Дмитриевке тоһуламмыт, истин көрсүһүләр, истин херак кәпсәтиләр болулар. Çorapçıga Konstantin Sergeyevich Postnikov Askolun Trinakka baspıtasılından Anton direktorinden Dmitri Petrovich Korkin tustu trenerinden ülülekteritten köngül tustuğunu haydar solga öktenler bittere. Köraktahileri öğütüğünü öğretip puttıra, örağı körür, bir sığallah ruktağ doğdular. Tönce 906 hette Allah'a çorapçıga Askolun Trinak baznatıgar terilli bit tustuğun Allah Oğuz Sport Askolatıgar bıstıbas setimnaqta bir gülüle bittere. Postnikov Korkin'e keyin kəskillər vaporostları bahariga çoğaz saratniginan bolbuda. Ügüz kölüğüne şağılqay bağыстырı tahattabittara, Postnikov Korkin onna kenillerge itillen çoçullan taqsıbıt olimpiyske çempiyon Roman Dmitriev oğulları hiyenlere itilləşçilere, Respublika sportun salayatçılara bu sapkanı kalen gördüler, ehittiler. Kini organizasyonuna öttün школага, оны тренерской үлега организационна өттүн барытын Константин Сергеевич толларара бит. Эдинна тогадета хатта бидлен тура Дмитрий Петрович Коркин кепсетилерин ытыр болуктак ногунун барын исполнитель быытынан Костыгы Сергеевичке теңнахи мен хана бар хуак болду. Тönce 972 yıllıqa Münxennägi Olimpiyski oyunlar çempiyonu Tönce 976 yıllıqa Montreal'lağı Olimpiyada ürün kömüs medaliha Roman Dmitriev, Töröpit oğulları IT kampanyolehit Aleksandr Romanovich, sene 7 klasörüne çita Georgi, onna yürüyünün ülelir Roman Romanovich kergeninen Mariyalın anamenen Moskvattan kelen bu stavka haldanlar Dönaktıların sengərini hittiler, sanaların gıtta üllehenniler. Сейчас моя мама готовит новую книгу, и она использует его личные дневники, которые он написал там с молодости. Вот, и там очень много мудрых слов, наставлений, ну, не напрямую мне, а просто, как сказать, таких очень ярких, мудрых мыслей, которые можно применить не только к спорту, а в принципе к жизни. Очень помогает в жизни. Saha tostutun sahalara herin ağır sargı dorğonaqtıga attapı tütülək trenerler Dmitri Petrovich Korkin, Konstantin Sergeyevich Postnikov, onu kendiler bastın itilləşçilerin atırı üyeler gömnullu bat, Bahalay Paselskay saha televizyoniyete Dokuskay.